thơ ốc thơ ấy nè miệng thay để sao thì khơi anh từ nương với những từ bong ốc lên nhưng vậy từ nương thơ đôi ôn rồi bỏ nha mày mình từ nương bỏ nhầm nè từ nương ốc ta hay ngày nó khơi nhé ba mà đa thơ ốc hay được kho thầm đấy rồi nó đi màn trăng đấy để sao thì khơi những anh từ nương ốc với từ bong ốc anh tới hơi là về bong nơi cho đàn anh chăng khăn khuôn anh là có ốc mà nó nói có ôm mấy ômប្រាប់រហូតសោះហ្នឹងណាសាររថ្ងៃនេះអូនប្រើលេខឃ្លៀបមកបិលារថ្ងៃហ្នឹងពេលយើងលៀបទៅវាធ្វើឲ្យបាច់ញើសបាច់អីធំខ្លាំងខ្លាយទេហើយមកដល់អោអញ្ចឹងអត់ដឹងគេកំពុងថតទេចុះថតទៅគាត់ឲ្យអោសោះហើយការបានលេងតិចទៀតដឹងស្អីទៅហ្មងអោបគេគ្មានសុំការអនុញ្ញាតពីគេអោបតិចសោះហើយតែមើលលេងបានទេចុះលេងក៏បានដែរនិយាយរួមទៅលេខឃ្លៀបមកបិលានឹងល្អណាពេលដែលអូនប្រើទៅវាជួយបំបត្តិក្លិនហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យឃ្លៀកយើងសស្អាតបាត់ដំពើបាត់ខ្មៅនិយាយរួមទៅធ្វើឲ្យស្បែកឃ្លៀកយើងក្អូបហ្មងហើយជាពិសេសវាអាចទប់ញើសបានរហូតដល់ទៅ 100% ទៀតក្លិនចូលបានយូរណាហើយបើនិយាយពីសាច់ដៃវិញឡើងស្រួលលាបហ្មងសារហ្នឹងគេធ្វើពីទឹកអប់ពីប្រទេសបារាំងណាល្អណាមែនអញ្ចឹងបានពេលបងនៅជិតខ្លួនឯងខ្លួនឯងឡើងក្អូបហើយឥឡូវនៅក្អូបទៀតអត់ចាក្អូបតា